Pozdrav dobri moji ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Nulta brzina autovloga. Ja sam Maca. Danas je taj dan. Danas je drugi dan, odnosno trka terenskih vozila Tata Kamenovo. Juče smo imali, vidjeli ste već u snimku, borbu za startne pozicije. Startne pozicije su, kako bih rekao, određene, izborbovane. Imamo još 5 minuta do starta trke. Tako da, ostanite verni Nulta brzina autovlogu, ostanite do kraja klipa jer ćete imati da vidite mnogo štošta. A ja polako idem na start da pecam. Još jednom, like, share, subscribe, srdačan pozdrav. Idemo na trke. Može, a? 5, 4, 3, 3. Može vam.
Nemamo dečkog Mirana. Možda tamo.
ne usmrdi. Dobro, da? Kraj pa to. Teške, braćo! Samo Švedska! Ide! Možda ne baš metka. Pušteno, u vežbu sam juče.
Može jedna ptičica. Jel može jedna? Kaže, tata s čim ljubav.
skočili na jedan točak. Momci, koji je vaš utisak s ovog događaja? Sa velikim nestrpljenjem. Če, Gorica. Prvo mesto. Braćo, vidimo se, Toške, čao. A i nama, bolje sve. Jedno ovako samo. Super. Sjedni jedan kad prođu s vremena. Ćao, momci. Ekipi Jig Team Valje. Da. Zakumica. Znači, plasirani dobija kotizaciju uplaćenu za 2024. godinu na trci Tata 2024. Novi. Ne može sve tebi, ovo je za tebi, a ovo je za tebi. Ima još. Ajmo, njemu rakivnika. Nismo sponzor imali pivo, a sljedeće godine ćete da vidimo. Svaka čast. Bravo. Četiri puta četiri, Toška. Bravo. Nije bilo ovdje biti suno. A ovo, ne da je možda nam treba. Super si. Samo teško za Baš ima svega. Hvala. Čekaj, ima još. Da stavimo tu negdje već još. Evo, imaš ti su vozača. Još jedan vam hvala. Sve ovdje u Valjevo. I priznanje za osvojeno prvo mesto i titulu Tata ekipi Ćira Kop Valjevo. Ajme. Prvo mesto. Allah. Srejo. Ajmo, bit ću ja koji. Čekaj. I još nešto za prvo plasiranje. To podelite, sad kako će god da nosi, ne znam. Jedi još jednom, sada se slika. Samo jednom došli da se slikamo, mi, Raša i ti. Ajde prvo. Prva tri. Evo za nulta brzina auto vlog, pobednici terenskih trka Tata Kamenov 2023. godine. Recite momci kako je prošla trka, koji su vaši utisci?
Samim tim što trka traje 5 sati je izuzetno teška i za vozilo i za vozača, za suvozača. Na našu, kažem, sreću i nesreću jaku smo imali podršku tehničkog našeg osoblja, drugara koji smo imali tehničke probleme, imali smo kvar koji smo usput rešavali, ali eto uz znanje, sreću, pobedili smo. Iskustvo, trud prevladalo je na terenu. Imalo je svega. Recite mi nekih većih problema da li je bilo za vašu ekipu, ne? Sad koliko je veliki problem, trenutno rešili smo kakav god da je sad problem. Kad je prvo mesto i pehar u ruci, sad je sve rešeno. Pretpostavljam da ćete da učestvujete u iduće godine na istom ovom takmičenju. Bože zdravlja, učestvovat ćemo, ako ne u ovom sastavu, nekom drugom, jer podržat ćemo ovu trku svakako. I hteo bi da se zahvalim svim organizatorima, da se zahvalimo i servisu Peki i samom njemu na ovoj organizaciji. Ovo je najteža trka od dosad u životu što sam ja vozio i ovo mi je jedno veliko iskustvo, kako se zove, samim po tim vozeći 5 sati bez prestanka je stvarno naporno. Gdje bismo mogli da vas vidimo, neki naredni trka, teren, nešto? Mi smo, da kažemo, 80% džipijada posećujemo po Srbiji, sljedeća džipijada je u Loznici, kreće 5., 6. i 7. kako se zove, znači idući mjesec, 4. Pa eto isto tako sve ljubitelji off-roada da bi pozvao, to će biti izvanredna jedna vožnja koja će trajati 3 dana, gdje ima noćne vožnje, mnogo lepo druženje, mnogo lepi tereni, tu je planina Gučevo koja je jako i zahtevna, kako se zove, i bit će mnogo lepo druženje i nadamo se velikom skupu. Što da vam kažem, momci, još jednom sve čestitke na pobedi. Drago mi je da ste dali intervju za moj skromni kanal na YouTube-u. Još jednom, evo, da vam lično čestitam, pošto nisam imao priliku. Hvala. Sve najbolje i nadam se da se vidimo na nekim od narednih trka. Vraćemo. A vi, Nulta brzina autovlog, like, share, subscribe i to je to, pozdrav!